Uyu munsi ni kuwa mbere tariki ya 13 Mata 2023. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje icyemezo gikomeye cyo gufunga ibyabo bya Iran nyuma y'uko ibiganiro by'amahoro hagati y'ibihugu byombi byari bimaze amasaha agera kuri 21 nyine binaniwe kugera ku musozo. Ni icyemezo cyahise gitera impungenge ku isi yose kuko gishobora gutuma intambara irushaho gukomera no guhungabanya ubukungu bw'isi yose. Rero mu biganiro twagiye dukora twagiye dutangaza byinshi nyine ibyo Trump yatangaje ndetse ibyo ubuyobozi bwa Iran bwamusubije. Rero uyu munsi nyirizina wo kuwa mbere niwo Perezida Donald Trump agomba gutangiza ibikorwa byo gufunga uyu muhora wa Hormuz n'amato yose anyura muri uyu muhora wa Hormuz. Muri akanya rero tugiye kurebera hamwe byinshi bikomeje kuvugwa muri aya makuru, ariko by'umwihariko nyine mu burasirazuba bwo hagati twibanda cyane ku ntambara ihanganishije ibihugu bitatu by'ibihangaje ari byo Iran, Amerika na Israel. Turebe ese niki kirimo kirakorwa kuri ubu ngubu ku isaha isa 9 nibwo ibikorwa nyine byo gufungwa byo gufungura muhora wa Hormuz biteganyijwe nyine mu gihugu cya Iran. Bafunga amato yose yerekera mu bihugu nyine mu gihugu cya Iran. Reka tubirebe. Gusa no ku rundi ruhande Papa Leo wa kane nyine yasubije Trump wamunenze cyane, ariko ku rundi ruhande Abongereza n'Abafaransa bamaze kuba bakihakana igihugu cya Amerika. Muti rero byaje kuba bigenda bite? Gusa ariko Israel yo bati ihora ku ruhande rwa Amerika. Ibyo byose nibyo tugiye kubira hamwe turebe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka akora subscribe kugira nkuru n'ibiganiro tubategura bijye bikunogera kandi bikugereho buri munsi. Reka mbahe ikaze. Perezida Trump yatangaje ko guhera saa 9 z'amanywa ku isaha y'Ubwongereza nyine ubu ngubu iki kiganiro iyi nkuru nyikoze ku isaha y'isa 9:13. Ubwo bivuze ko amasaha iminota 13 yose irashize ingabo zirwana mu mazi za Amerika zitangiye gufunga ibyambu bya Iran ku buryo nta bwato buzemererwa kwinjira cyangwa gusohoka butabiherewe uburenganzira. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika muri ako karere US Central Command bwahise butangaza itangazo rikomeye rigira riti: ubwato bwose bwinjira cyangwa busohoka mu gace gafunzwe butabiherewe uburenganzira bushobora guhagarikwa, kuyoborwa mu kindi cyerekezo cyangwa gufatwa burundu. Nyine ahangaha iyo bavuze ngo guhagarikwa ni ukuraswa, nibavuga ngo kuyoborwa mu kindi cyerekezo nyine ni kwa kundi abatekinisiye nyine binjira muri systeme z'ubwato ubundi bakaba babushimuta, kubera ko buriya ubwato ni nyine systeme yabwo ijya gukora kimwe n'indege. Rero indege ihagurutse ukaba wayihindura direction ishobora kwisanga yageze nko mu yindi nyanja, yaguye mu nyanja kandi nyine yari iteganyijwe kugwa ku kibuga cy'indege. Rero ibi bizashyirwa mu bikorwa mu nyanja ya Oman no mu gice cy'inyanja iri hafi ya Strait of Hormuz ahanyura igice kinini cy'amavuta ya petroli y'isi. Nubwo Trump rero yari yavuze mbere ko nta bwato na bumwe buzongera kunyura muri Hormuz, ingabo za Amerika zo zabisobanuye neza. Azasobanuye ko ubwato bugana mu bindi bihugu butari Iran bushobora gukomeza nyine kunyura muri uyu muhora wa Hormuz. Bati ubwato bwose bunyuramo hano ariko bwerekeza muri Iran cyangwa buvayo ubu ngubu bwo ntabwo buzemererwa kunyuramo hano. Aya ni amakuru rwose agiye agezweho cyane tugenda tuganira, ariko ndabibutsa ko ni icyemezo cyafashwe nyuma y'ibiganiro by'amahoro byabereye muri Pakistan nyine bitageze ku musozo. Ibyo biganiro byari ibiganiro bya mbere by'imbona nkubone hagati ya Amerika na Iran mu myaka irenga 47 ishize. Rero byari byitezwe kuzana amahoro nyuma y'imirwano yari imaze iminsi, ariko nyuma y'amasaha 21 yose nyine y'ibiganiro bikomeye nta masezerano yigeze aboneka. Mu gihe Vice President wa Amerika J.D. Vance yavuze ko Amerika yari yiteguye kwemera ibintu byinshi ndetse ikemera byose Iran isaba, ariko Iran yo yanze kwemera ibisabwa cyane kureka gukora intwaro za kirimbuzi, guhagarika kongera ubutare bwa uranium, gusenya zimwe mu nganda zikora uranium. Gusa ku rundi ruhande rwa Iran, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga
no, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we Abbas Al-Ghachi yavuze ko Amerika ariyo yangije ibiganiro, avuga ko bari bageze hafi kugera ku masezerano ariko Amerika igahindura ibisabwa mu kanya ka nyuma. Nyine ibi byose twagiye tubikora tubishyira hano kuri Man TV, gusa nyine ubu ngubu turimo turagenda tubyibukiranya kugira ngo tumenye noneho nyirizina ubundi ikibazo kimeze gite. Sasa abasesenguzi benshi bavuze ko gufunga ibyambu bya Iran bishobora gufatwa nk'itangizwa ry'intambara, nyine intambara igasubukurwa. Uwahoze ari ambasaderi w'Ubwongereza muri Iran yitwa Richard Dalton yavuze ko gufunga ibyambu ari igikorwa gikomeye cyane, dore ko Iran ishobora kuba ifite uburenganzira bwo kwihorera. Yanavuze kandi ko amahirwe yo gukomeza agahenge kari karasinywe mbere kashobora kugabanuka cyane kuko ibintu bishobora gukomeza nyine kongera kudogera mu gihe gitoya. Ku ruhande rwa Iran, ubuyobozi bw'ingabo bwatangaje ko ibikorwa bya Amerika bishobora gufatwa nk'ubujura bwo mu nyanja. Price n'ibi byambu bya Iran byafungwa n'ibindi byambu byo mu karere bishobora kutazaba bitekanye. Gusa ku rundi ruhande icyo nababwira nuko nyine Iran yaravuze ati Amerika iraramuka iturashe natwe tuzayirasa, nyine nitugaba ibitero natwe turiteguye tuzarwada, batariko nibaza mu buryo bw'ibiganiro natwe turi tayari kuzaganira. Rero bimwe mu bihugu byagiye bishyigikira Amerika ibindi birayitakana, nk'igihugu cya Israel cyamaze kuba cyashyigikira iki cyemezo nyine cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufunga uriya muhora wa Hormuz ku ruhande rwa Iran. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko igihugu cye gishyigikiye icyemezo cya Amerika cyo gufunga ibyambu byose bya Iran. Yavuze ko Iran yarenze ku mategeko mu biganiro by'amahoro, bityo Trump yafashe icyemezo cyiza kandi gikomeye cyo kuyihagarika. Netanyahu yavuze ko Israel na Amerika bihora bihuje mu byemezo byose bifatwa ku bijyanye na Iran. Gusa ku rundi ruhande Ubwongereza ntibwigeze bushyigikira Amerika, nubwo Israel yashyigikiye Amerika, Ubwongereza bwo bwatangaje ko butashyigikira icyo gikorwa, dore ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze ko igihugu cye kitazinjira muri iyo ntambara. Kandi icyo nababwira ni uko Abongereza ndetse na Amerika yewe n'Ubufaransa bose bari mu muryango wo gutabarana wa NATO, ariko Abongereza bavuze bati twebwe ntabwo tuzitwaza ngo turi mu muryango wa NATO twinjiye muri iyi ntambara, reka da. Yongeyeho ko hakenewe kandi gahunda isobanutse kandi yemewe n'amategeko mbere yo gufata ibyemezo bikomeye nk'ibi. Ku rundi ruhande Ubufaransa nabwo bwateguye ibiganiro bishya. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko Ubufaransa n'Ubwongereza bagiye gutegura inama mpuzamahanga, intego ari ugufungura inzira yo mu nyanja ya Strait of Hormuz. Yavuze ko iyi gahunda izaba igikorwa cy'amahoro kigamije kurinda ubucuruzi bwo mu nyanja no kugabanya umwuka mubi hagati y'impande zishyamiranye, ubwo ni Iran, Amerika na Israel. Nuko nguko rwose nuko update zimeze. Gusa kubibaza ngo ibiciro bimeze bite nyine ku bijyanye na petroli cyane ibikomoka kuri petroli, kuri ubu ngubu nuko nyuma y'itangazo rya Trump ibiciro bya petroli byahise bizamuka cyane. Igiciro cya petroli ku rwego mpuzamahanga Brent cyarenze amadolari 100 kuri barrel. Abasesenguzi bavuga ko ibi biterwa nuko Strait of Hormuz ari inzira inyuramo hafi igice cya gatanu cy'amavuta ya petroli y'isi yose. Gufungwa kwayo rero bishobora gutuma habura petroli ku masoko. Ibi bishobora gutuma kandi ibiciro bya essence bizamuka, ubukungu bw'ibihugu byinshi bugenda burushaho guhungabana. Nuko nguko ibintu bimeze. Gusa reka ngushimire wowe tugeranye kuri uyu munota, uri uw'agaciro cyane kandi uri uw'ingenzi. Icyo nakubwira nuko hano kuri Man TV ibyiza tubafitiye byo ni byinshi. Mu minsi iri imbere turaza gutangira uburyo noneho bwo gukora tugaragara imbona nkubone. Wowe icyo usabwa ni ukukora subscribe ukande like, nyine ujye muri comment unaduhereze ikaze kuri kamera kuko rwose ni vuba cyane, ubundi tukajya tukugezaho amakuru noneho tugaragara nibyo tukubwira tubikwereka pana ibingibi nyine dushyira mu mafoto. Wowe icyo usabwa ni ukanda subscribe. Rero mu gihe ibintu bikomeje gukomera hagati ya Amerika na Iran muri Lebanon naho imirwano irakomeje, muti byagenze bite? Ingabo za Iran zatangaje ko ziri hafi gufata umujyi wa Bint Jiberi ufatwa nk'igihome gikomeye cya Hezbollah.
zivuga ko zimaze kwica abarwanyi barenga 100 bose. Hari kandi impungenge zagaragajwe n'umuryango Red Cross nyuma y'uko umukorerabushake umwe yishwe undi agakomereka mu gitero cya drone. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano w'abakora ubutabazi nyine muri biriya bice. Ya mwabibonye rero, murabibona cyane nuko kuri ubu ngubu umwuka uri hagati ya Trump na Papa bitameze neza. Mu kindi gice cy'inkuru rero, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanenze Papa Leo wa 14 amushinza ko ari umuntu udafite imbaraga mu by'umutekano kandi katari mwiza mu by'ububanyi n'amahanga. Rero Papa yahise amusubiza ko azakomeza kuvuga amagambo ashyigikira amahoro kandi katazatinya kunenga intambara. Yagize ati nzahora mpagaze ku mahoro no mu biganiro hagati y'ibihugu byose. Ati sinewe ubwoba n'amagambo ya Donald Trump avuga. Mu rundi ruhande, abasesenguzi mu bya gisirikare bavuze ko gufunga ibyambu bya Iran atari ibintu byoroshye, dore ko bavuga ko bishobora gukorwa mu byiciro harimo kohereza amato y'intambara hafi y'ibyambu, gusuzuma ko nta mine zashyizwe mu nyanja, kugenzura ubwato bwinjira cyangwa busohoka. Dore kandi hari n'andi makuru avuga ko Iran ishobora kuba nayo yarashyize mine zo mu nyanja bishobora gutuma ibikorwa bya Amerika bigorana nyine kugera kuri iyi ntego zayo. Icyo kubwira ni uko ubu ngubu ibi bikorwa bishobora kuba bimaze iminota 25 bitangiye. Byose turaza no kubireba nyine uko inkuru zigenda zitugeraho. Abasesenguzi bavuga ko Ubushinwa bushobora kugira uruhare runini muri iki kibazo kuko bufite hafi 50% bya peteroli batumiza ivuye muri Iran. Niba ibyambu bya Iran bifunzwe rero bishobora guhungabanya ubukungu bw'Ubushinwa no gutuma iki gihugu kigira uruhare mu gushaka igisubizo. Rero icyitezwe mu masaha akurikiyeho nuko isi yose yari hanze amaso igihe cya saa 9, ariko igihe Amerika yari iteganya gutangira gufunga ibyabo bya Iran. Abasesenguzi bavuga ko niba Iran yihoreye intambara ishobora niba Iran ishobora kwihorera intambara ishobora kuza kuba yakomeza. N'ibiganiro byongera gutangira hashobora kuboneka amahirwe nyine yo kugabanya umwuka mubi, ariko kugeza ubu ibintu biracyari mu gihirahiro kandi amahoro aracyari kure rwose nk'ukwezi.